ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯝ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ DM ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTVꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯝ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯌꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ Sigumba consultative meeting come seminar sina patam sanga Manipuri praja sina khanaraga laiba toan civil society sina khanaraga laiba mapung oina amado ina tasalakanda miyam gi phagadaba amadi sarkarna recommendation tawada samvidhana piriba adungma line da lakani haibgi thajaba maina chawn jari loinana hoye iramdam Manipursi ware hajabata ban blockade in toan ba form of citizens sina leibak sigi semi loan da soidarakba nomagi hati tanba singda akan masapu biwa amadi kasimba thuiba economic blockade sisu thudi toan da traders singi duga drivers singa awa basithin lambi sta puri so for any form of agitation lewaki kaigadoba awana singi hena wagadoba mong natbida punamak bunna khanamina rakanda sina phai haiba potuda sarkarsu thawdang lobjage haijarkanda ngasi sinbiriba seminar kam consultative meeting sina afaba porko oirasenu ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ consultative meeting come seminar asida expert kya yauna khanagadoribasina hana miyamda leirambo chamamnaba kya kohanbada mating pangani thajai leingakna thabak kya laukhali niminini gi khana nainaba sida leingak ki maikedi gi su yauhaningwa wafam sing phongdokhi yamna cheksinna aina yaba constitution na piriba akoida khudong saba sing madugi manungda aseng ba posting aduda yumpham oira haraga 2027 gi census asisu pangthokpa ngamgani haibagi thajaba leijai masira maruina NRC gi exercise leiriba constitution amasung legal framework ki manungda masimasu akoi pangthok haningbagi sarkar gi apamba aningba kaya singadu bharat sarkar da akoina thamjagre punamak sing asi supnagi Manipur da natana bharat ki mafam kaya da asigumba sauraba problem kaya thorok paduna maram oira haraga high power committee ama Ministry of Home Affairs Government of India gi makada constitute tawbigre haibasisu punamak khangnara wafamni masina soidana akogi Manipur amasung bharat ki tongan ba state kaya da samamnariba akiba fauriba akodi chingnariba punamak singadu kokhanba ngamgani haibagi asetpa thajabdu thamjari DM College की प्रिंसिपल की एडमिनिस्ट्रेशन DM College of Science Students Union ना यानी दम फुंदोखरे एडमिशन मतम द महिरोई सिंह दगी लौ की बस स्टूडेंट्स मेंटेनेंस फीस वेलफेयर फीस डेवलपमेंट फंड्स न बगी मतंग द ट्रांसपेरेंसी लेने ब महिरोई सिंह ना तकना दुना
pirakkiba pakhum peningai oide fee fazana khongatlabsu college asigi staff security personnel matik chana laitabana mahiroi singi asoingam thoktanaba madi yaifa thaurang da chaw na sohalli general secretary gi phone da sakhangdaba singna ki helakibasi mahiroi singna yabangam loi hiramasa matik chaba authority mana ticket kadabani mahiroi singi thajaba hanjinba ngamdaba principal moral ground of form thado kadabani matik chaba principal ama mari lenaba singna haptrabadi mahiroi singna khongjang changshilagani hairi अगर डीएम कॉलेज ऑफ साइंस की प्रिंसिपल और ओजा सिना ओजा खरा स्टाफ खरा का यानरगा कॉलेज डेवलपमेंट फंड से मिसयूज तौरे हाइबदगी अखोइना ओजादा पेनदबदगी छात्र सिंगी डस्टबिन थमदबा क्लासरूम मोटपा चौकीदार थमदबा कॉलेज ता गाड़ी मांगबगी छात्र खुदों चादबा मैम अमा दैबदगी अखोइना सिक्योरिटी थमबियु अदिगी चौकीदार क्लीनर स्वीपर थमबियु हाइदुना अखोइना कॉलेज की फंड बजट मैम अमा पल्लगा कर्म मोंग कमाइना यूटिलाइज तौबिरिगे सिजनरिगे हाइना प्रिंसिपल हंगुबा मतमदा प्रिंसिपल ना यामना मरम सादबा मोंग खुंबिरकबा अमदी आइन याद्रबा लालौबा ग्रुप ता छात्र सिंगी फनबा होनरिबा जनरल सेक्रेटरी अमगी फोन नंबर बुक पिथोगा प्रिंसिपल ना नारोन द फोन तौलपा अमदी किहन बखोदनबगी थवंग सिबो खोइना याम कन कंडेम तवी यामना फजरबा सोसाइटी ना रेस्पेक्ट तौरबा ओजा हाइबगी मिंथोन सिगी मरुमदा ओजाना माइखुम उपिरगा कॉलेज की फंड यूटिलाइज तौदबा अमदी ओजा की अयाबा यावरगा स्टाफ खरना आगांग सिंगी स्कॉलरशिप अप्लाई तौबा मतमदा एप्रूव तौबगी लिसिंग मंगा लौबगी अखोइ द प्रूफ एविडेंस लोइना लै अमदी कम्युनिटी कॉलेज की स्कॉलरशिप अप्लाई तौबा मतमदा आगांग सिंग मार्कशीट हापा नंगदबा मतमदा एमी कार्ड हापगा यानबा सिंबीबगी मुहुता लिसिंग अनि हुम पीद्रगदी एप्रूव तौबा गमोय हाइबगी असुगुंबा यामना मोटलबा ओजा सिगी मायोक्तनी अखोइना लेजरिबसी अखोइगी ओजा प्रिंसिपल असि माहिरोइ खुनाय अमदी लेबाग असिगी कॉलेज असिगी क्वाइदगी चावबा येकनबनी मरम अदुना ओजाना मोरल ग्राउंड दा अखोइगी प्रिंसिपल असि लसिमक रिजाइन तौबियु अमदी यूनिवर्सिटी असिगी हेड ओइरिबा सर बीसी अमदी मणिपुर गवर्नमेंट ना मियेंग संबियु मखाताना तौबिद्रबा तारदी अखोइगी यामना का हेनबा प्रोटेस्ट अखोइ तौरकनबा सेम सादुना लोइना लेजरे Senior Advocate Irom Lalit Kumar na iwa Advocate and Professional Ethics haina mingthon ba lairigama Manipur High Court Complex ta phongkre tharmadura Manipur High Court ki Chief Justice A.B. Mol Singh Justice A. Guneshwar Sharma amasung High Court Bar Association ki members sing tu sargyaki tharmaduga mari lainana sargyaki ba High Court of Manipur ki Chief Justice na social justice purakna bo hanabda practicing lawyers sing na professional ethics ngang na thabak tawna ba wafam phongdokhi मालेम की मफम क्या अगस्त की अमदगी तरेट फाव पांगथोकनरिबा वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक सेलिब्रेशन इंग लिसिंगनी कुनगा तरुकी मनुंग जना लायंस क्लब ऑफ थौबाल अमसुंग रुदा बीएड कॉलेज थौबालना पुन्ना सिंदना ब्रेस्टफीडिंग की अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगसी थौबाल वांग मताबदा लेबा बीएड कॉलेज रुदा एकेडमी थौबाल दा पांगथोखरे ब्रेस्टफीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स हाइबा थीम दा पांगथोकिबा थोरमदुदा मणिपुर हेल्थ सर्विसेज की सीनियर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर वाइकोम जोसेफ अमसुंग Retired Chief Medical Officer Dr. Ketrime Manglemna resource person oina wangaki Tharamadda Lions Club of Thawal ki President Thongam Komol Maite Secretary El Marjid Club ki Maruiba Thopuba Singh Ruda B.Ed College Thawal ki Principal Dr. Oinam Ibetombi Vice Principal Dr. K. Vaigachandra Oza Singh Amadi Mahiroi Singh na sargyaki Moirang ACG ex-MLA Mairambam Prithviraj Madi Department of Social Welfare Gapunna Kutsamnaduna Kwakta Municipal Council the Ladiba Apunba Ward Mapan Amadi Kwakta Gram Panchayat Ladiba Apunba Ward Mapaldagi Ahaloiraba Jahi Humfugi Matak the Ladaba Mio Yankai Gataruki Manipur All Pension Card Sing and Tupaki Thoramama Kwakta Bazaar Community Hall the Pangtokre Tharamadu the Moirang ACG ex-MLA Mairambam Prithviraj Ki Luinabi Kelena Gurumayum Kwakta Municipal Council Ward Number Amagi Councillor Mohammad Azad Khan, Ward Number Taruki Councillor Sarita, Ward Number Marigi Councillor Mohammad Mina Bibi, Kwakta Gram Panchayat ki ex Pradhan Singh Mohammad Azad Amadi Mohammad Iboton, ex Super Pradhan Maibam Sarat, ex Member Singh Mohammad Tahir Ali Amadi Ayuf Khan, BJP Moirang Mandal ki President Mohammad Saukat Alina Athoiba Mithunglen Singwena Sarkyaki, ex MLA Prithviraj Mairambamna Manipur Khaktana Tanata State Singh dasu hehek communal gi oibe irang thoi Thokli basi kari dano haina yenglubada leader kharana kari sulaitaba thokdo amada kari su khangdana henjinna haijin badagi thohali masigi mahutta leader ama oire hairabadi matang matam chana miyamgi pukning phathabi bachangi haiki Manipuri प्रजाति में पालन को किसी ना दुबारा चिन्ना को लागे बाहर चिन्ना लास्ट में जब वो रूल को अगर तो इतनी
केवल बाबा ने चला कान शिक्षणा को सारी करना इसलिए वो पे उसको करना पता सरना भी तो मैं आपको कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है तो कोने की मधु की मैं आपको कोई का खाने तो जा सकता मेरा ने तो होता पता को से शिक्षा पता मुक्ति तो करते हैं हां वो है हल्का भी की तरफ करते हैं वो काफी लास्ट में हल्का करने के पेशा भी की तरफ करते हैं आई से है तो प्रति पहनना है हाई से करके और वो या मैं कोई नहीं होता है चीजों में आपको कैसे बदली कर रहे हो डिफरेंस बोले ये काम ये काम नहीं करती है बट कोई मुझे दूसरी नहीं होता Hozi paugi marathana tema brem tang lominasi. मतम की नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubud natana nak mahi sielaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Ibe makigano Alabetamo Sige yung isa, next tip team, tinakseksin na laksilaga tamkabanine. Dada nang se juhar habaga amta kitarbo. Asum na, mayam na machalbo nga option lugum. Masige yung masibu, asuya nga ang pokadabatagi. Next tip team, tinaknap seli. Next tip team, juhar habating laptop na nabasim mani. Zaman check mo isi na mana, concrete katok na tinaba matanda, kapamil ang muktihan na hengal adli. Next TMT, strength is in the quick. Honglagli ba punsigi lambi sida, aray ba tsaba yaba makay sasinari. Adone hidak lang thak kayama sa daba yarakte sasil libat singduna adom gi liver da kayam sokhan likhang bibra liver na bu soklaba chaning thakning ba phau daba puk nungai taba khong hamba nungai rak taba amadi kuchu kumen senghal lagti khuding maksibu ngak thok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breaking matung na mayamba mukana taramnok chari makataba pa opizari LPG gas matau karam na sizinagata ke madi khudong thigadabadagi matau karam na chekshin thaurang sing lokhat khadage habigi matang da kakchingi maibam konjil mayai lekai community hall da pangthokre tharamatu da AGC Manipur state amani Manipur state rural livelihood mission gi makhada leiba nupi chakhat khongthang BLF amadi maibam uchiwagi ex pradhan wangjam hemabati leimaga punna khusam naduna pangthokhi bani tharamatu da AGC Manipur state ki manager sagol semjoy prakrasna gas tagi tholakadaba mehau langpo ki matang da miyam da expert oina wangakhi Hausulas lakpada maroi bapao kani pisari Manipur ki demographic profile ki matang da nini chathagadaba consultative meeting cum seminar chief minister na classic randi da hauto krai Khongjang ama changshin ma matam da miyam da awaba pigadaba mong da changshin badi chungloi haina yumnam kemchan hai krai Amadi Mahiroi Singhi Thazaba Hanjin Mangamdaba Principal Moral Ground of Fam Thadok Naba DM College of Science ki Student Union na Dakshin Krai Azufau Gyan Daya Simila Sandok Chiri Bapang Matang Sana Tisin Jari Miring Tabiri Bapung Nama Pumana